mukaaga 2025 ntujaguza ekiro kikuru cha the three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I have my sister, my cousin, she's in Kampala, she's called Justin na John Mary, and tubakunda mnonga mwe barukunda program ya Msimanta bakazarumwa na bamwita Trinity. Mwene rizoba ni feast day ya Trinity ntukwendeza mazaro marungi yebare mnonga ntukwendeza Yesu akujeremba bazakuzeje dero ebindi tubimrekere. Kind of course cyeka kitwakone cyeka cy'ikigambo cy'ikizobera mu program ya Msimanta. Tuine Reverend Asimarake kandi noyija kutusiya kwikigambo cy'ikizoberi ubundi wayetebekanisa kuzahira mizo oriononywa ka breakfast. This is the time to listen to this word of the Lord kandi ubundi warjireyo nitsimahanga yo warjireyo shitamaja hahori uhurikize kigambo cya Mukama wa Yesu Kristo. Reverend Nashemerwa Sister Claire kandi ubundi murundi Insima hanga mnonga bakashesha kanayo bari kuturinda nayo bari kutubasa no kutugirira imbabazi. Amina. Mbe nukatushabi. Ruhango rwera tatito ubushoborozi bwona. Ntusima mnonga yo bari kuturebesa kashesha katuriya bahurire. Ntusima no bucurezi bwinji ahabo kube cyonco eco ukigabira boye kundra. Mbe nukiriza kashesha ka ujugire biwagamba nitwe kandi bitebekanse no kumurize mitima yitu Yesu Kristo Mukama witu. Amina. And Reverend Lake Asima kandi ndiyo muri isahabu buriso bwa Saint Mark Katungu neshango mu rwibara kidikanere umbureberezi obwa West Ankore. Nsima hanga mnonga kasheshaka Claire na TV West abugarka kutwereza ugundi mwanya go kugamba ikigambo cya Ruhanga. Tusimire Ruhanga mnonga ahabo kuba TV West bursande nahabaho umwanya gw'ikigambo cya Ruhanga kandi abantu benji nibakira kuza mu program zabo bakore byabo ushanga ikigambo cya Ruhanga kitagira mwanya bitundisima Ruhanga mnonga kugira ngo omu weekdays nana omu weekend na Sunday nkeje nahabaho obunaku bukugamba ahaburungi bwa Kristo. Izoberi ni Sunday yobushatu ninga y'abanyankore barkweta Trinity abajungu bakageta Trinity konka ni kimanyisa kimwe. Mbeno obushatu obwo obundo ryo kwa heru no basakurira mutwaza kushoma Sunday yobushatu konko bushatu tabwetegerize. Aha kuhangwa kwensi wareba mu kitabo cyo kutandika Bible netugambira Mukama Ruhanga yahanga igurness nebiru mu byona creation stories ezo ogwe nuwe Ruhanga tatitwe nyakuhanga igurness bwanyuma yeija washomera gane kuri yona wagikuratanisa ubunako bwabire buhika kabana yitegekerezi na hati nagitegeka okusiyo bw'Abisirayeli bajyangwa apana mutereze abandi bebembezi abarya abantu nkitwe niho twarebire abanyamurwa tukareba abagabe tukareba banabi beija so hati Yesu Kristo no Ruhanga no yabahire omuntu okushana nabo konka tabamarwa bagumamba bareba nkabantu baburijo na nabantu bajware mibiri bayebwa owabatumire abamwe baza kukore byabo obunaku bwahika Ruhanga yajyatinga deka ndeto mwana wanje Yesu Kristo azarwa muri imwe hati niho rukurira turukugamba Ruhanga umwana nuwe Yesu Kristo. So Yesu Kristo yazarwa yabaho konka yazo munsi ebyabire birye byo kwikirizibwa aharuwe byashyikirizibwa tware nabonesibwa nafa nazikwa konka yagaruka yazoka amani garufu yagasingura. Mbwene bwa nyuma yo kuzoka Ruhanga yagira atinga tumurkwija kugumiraho hati ninyija kohoreza umwoyo rukwera naija kwija bijureho. So twareba ekiro cyo kutemba tukakireba
then twareba omwoyo rukwera arkweshuka ahantumwa nabwecho ko kwata ruhanga oriyo twareba wahangira iguru nesi wagaruka watekaho Yesu Kristo mwana we watekaho omwoyo rukwera otwebembera na hati kitwereza amasiko go kumanya ngu ni nangwa omunyikiriza eje yitu ya asanasiyo negira ngo tukugira ngo baruhanga bashatu kurekana ruhango umwe mbwenu washaba norabira mu ruhanga tatitwe washaba norabira muri Yesu Kristo kandi wayeto mwoyo rukwera noba noshaba ruhango umwe nobu barabe bari bashatu kunka noba noshaba ruhango umwe nabwecho abo bashatu bona nibakora kimwe ahabo kuba bashitami omukitebe kimwe nabwecho akasheshaka oriyo no tureba ningo hurikirize omuntu yakubuza obe no kishobora umuringo gwe kumangu hariho ruhanga wahangira iguru nesi hariho Yesu Kristo kandi nawe ni ruhanga hariho umwoyo rukwera wamushaba wamurabira nawe nakukora ahabo kuba nawe ni ruhanga kunka tukugira ngo baruhanga bashatu kurekana ruhango Yesu asimu now hati omubona kunkobu omukristayo ninga umwikiriza we nahori wabo tarkwikiriza ebyo njibanjuma nsangu notaru hariho umuntu ori kugira ati ruhanga bituwe ogwe twikirizo hati we nobutaru ninga Yesu Kristo ninga omwoyo rukwera atari watahe hati nobutaruwe nobutaba mwikiriza kandi ntekatekamu neshara zawe obundi nizibasa kuba zitari kugarukwamo abo kuba washaba otineho kurabira njibanjuma nsangu notashaba notine washaba omukasheshaka naba nindebe ebigambo omu Bible ebiruhanga yanta mutima gwanje ngu tubibaganeho omu dakiika eziruhanga aratuhereze kwa kureba omu kitabu Zaburi za Dawudi Zaburi y'igana 21 rero n'emishorongo mice eitwaza kubaganaho mu Zaburi ejo omutwe gw'ebigambo nigugira ngu Mukama okuba omurinzi w'abantu be Mukama okuba omurinzi w'abantu be omunsi omu nintekateka ngu titwine murinzi ondiijo wena nangwa hariho nabine ba bodyguards obundi abebembezi ba government n'abandi mbwenu reba bodyguard amuriya harubaju tokubasa kumuhikaho konka warindwa bodyguard ogwe nabaryo omuntu mutahi wawe nangwa bamwe ba bodyguards babarebize baba nibo babeitire hati nchibanjuma nsangu amasiko gawe gono gatiro mu bodyguard nawe n'omuntu nk'abandi manya konka hariho ogwo otine murinzi we na harubaju tori kumureba konka arinzirwe ruhanga mu nyetegereze abarya herokwe nobasa kuba otine murinzi harubaju ori kurebekana misho konka ruhanga yakwemereraho kugira ngo akurinde we nakurinda nubwo kuba otine muntu waharubaju konka ruhanga yaba atakurinzire nobu bakuhereza ba bodyguard zigana akabitika kubura kuhikaho nabwecho nico ndikubashabira kugira ngo oyete omurinzi ori kukira abandi bona ori kubasa kuza harubaju tari kurebwa na misho konka misho ag'omwoyo nigamureba nabwecho Mukama yaba yashaziremu kuba omurinzi wawe nubwo kuba waza kweshoka mu ruguto motoka ziriho nizitaragaza Mukama nakukwata kugarira enyuma nubwo kuba ori omu motoka notambura nebasa kuhiringita emirundi nka 6 era banemwa abantu bafe bakabe baboroge bagire konka ohurire ngo abantu 20 bari omu motoka hine owarugamwa huriri nchibanjuma nsangu Mukama ruhanga yamurekaho oburinzi bwe iwo ryokwe nobasa kuba oyine abandi barinzi konka eshaha kwerba yahikire abo barinzi abensi nibakwehakana
haza hasigara mukama ruhanga ayemerire nakora emirimo ye. Nawe ekyo omushorongo kubanza nikugira ngo nyimusiyamisho ganje aha bibungo okwerwa kwanje kurugahi. Ogwe n'umweshongozi nagira ati amisho ganje nagimusiha bibungo okwerwa kwanje kuruga nkahi. Oryokwe noyetaga obuhwezi obundi noyimusyamisho oranzi omunsomu oranzi aha bibungo oyimusyamisho oranzi abanyabuzare oyimusyamisho oranzi abana bawe oyimusyamisho oranzi abaranwa oyimusyamisho oranzi abantu abarya bategeki benseegi oyimusyamisho oreba shona nyoko oyimusyamisho omu bantu abo bona obundi orondora akwere abura kandi abishemwe nabura omu kika kyanyu oringuriza nk'omuntu yakubasa kwera abura oyeshanga oryo mu mwanya wenka wagira n'ekizibu nikyetenga just shiringi omutwaro gumwe gwonka konka omuka yoona tiina arikubasa kwera owishemwe oryo mwirwariro orwarize wamara ebiro bingahe aha kitanda tariho omuntu weena oriho kwera tiine watire esimu ngo nabasa kuhereza obuhwezi oryokwe ense kuberire akabokisi noyimusyamisho oranzi omu wodi yoona oyimusyamisho oranzi omu banyabuzare bawe oyimusyamisho reba omu kayanyu yoona nangwa okigaruka waza kureba oreba harimu abantu b'amaani omuka tukugira ngu babuzabuzire harimu abantu b'amaani biine ebitiinisa biine sente biine buri kimwe kwonka akakiikuru kari omu nju nkenda kufeeramu kabuzire wakahwera mwene omukiikuru akibari nk'okwe bambashobiirwe ari omu katanda ke ayimusyamisho atoona nkahwerwoha owitu okwo ahindi kuruga omukasheshe nawurira nk'amakuru ngo abasigazi batahirire omukiikuru bamutematema yakaba mbwenu oba noyebuuza onashi ngire ngu obu n'obuntu konka ninteeramu nk'ekishushani ndeeba omuntu akwise omuhoro natematema mutaahi we otarikubasa kwehwera n'omukiikuru deru omukutaka hariya yimukize emikono atoona mwanyita hoona munyambe nayateera orwari tiina arikuruhurira munyambe mumpwere mbwenu omuhandiiki ogu yagira ati nyimusyamisho ganje aha bibungo okwerwa kwanje kuruga haryoha konka hariho omuhumuriza ruhanga nayegarukiramu agira ati okwerwa kwanje kuruga hari mukama owahangira iguru n'ensi abishemwe kangambire omukubonabona kwawe nobwo okuteera orwari nobwo okutaka nobwo okweta abanyabuzare nobwo okweta ab'esente nobwo okweta ab'ebitiinisa nobwo okweta abangahi tariho orikuza kuhurira tariho kwiniira embabazi konka okuhwerwa kwawe nikuza kuruga hari mukama ruhanga ogwo wahangira iguru n'ensi. Yesu Kristo asiimwe. Omukutaka kwawe takira mukama, omukurra kwawe rumisho ga mukama, ombyor kweteekateekera byona yongera mu mukama ahabo kuba hatari mukama tarukira kuza kubasika. Tarikiriza kigere cyawe kusimbuka orukukurinda taruhungira. Abishemwe orukukurinda wabo ruwire taruhungira. Nubwo akuba nyiciro nubwo akuba mu ihangwe orukukurinda taruhungira. Orukukorera byembabazi taruhungira. Nubwo rubo ryo mu rugendo iwe no basazo motoko byamoye gwejegere konko gukurinzire taruhungira ho tarukugwejegera.
burukona yone yimukuza kurabamu ari hamwe niwe oburyo noza kumira omumbazi uwe noza kugumira ogwejegere konko gwo kurinzire we taragwejegere omuhanda ogworumu omukubona bono okworumu nomukushemererwa okworumu ogwo kurinzire tari kwija kungira izoba na rumwe ensi nebasa kukwanga konkana yakwanga ogwo kurinzire we tarakwange ahabo kuba kurinzire kandi nakukunda Yesu Kristo asimwe nagira tereba urukurinda Israeli taruhungira no kwakuba okugwejegera Mukama niwe murinzi wanje Mukama niwe cyo kwesigira kimwe aharubaju rwawe rwa buryo arya harubaju rwawe necyo kwesiga abishemwe utakayisiga umunyabuzari utakayisiga umuziri utakayisiga umwana wawe utakayisiga murana utakayisiga umuntu we necyabuze umubesige omunsi eyo mubiri konko munsi eyo mwoyo ninkweshengereza munywani wanje yesige Mukama Ruhanga nuwari kwija kubasa nuwatarija kurugaho ahabo kuba umuntu waburijo yaba kwine waba kubi nakunga ho agenda konka Mukama Ruhanga obembera zigumere oba nungi oba nincuro oba mwihangwe tarukurugaho aragumaniwa kurinzire ebiro byona aha mushorongo gwa mushanju Mukama arya kurinda kabikona nuwaririnda amagara gawe abishemwe tarondijo amagara gawe tagakwaso ndijo muntu wena taro ino bushoboroza amagara gawe okuyaho Mukama Ruhango wakuhangire nangwa hari mu intimidation omunsomo omuntu akuzaho ngaho akwemereraho akanga kangisa oshoti mbwenu nabi bahasa oshoti naza kubasa konka kangambere wabo yemerire okemerera mu kushaba okikiriza Ruhanga tatito yemerire habwawe echaresere Yesu Kristo no kugira ngo iwobeje tarareserwe kindi cyona iwobeje osasirwe ogira amagara marungi kandi ogira amagara gatarho hati Yesu Kristo echo amresire akagara kakaraganso moyo rukwera niyo sande yiti yobushatweje omwoyo rukwera tambuza omuhanda nubundi kwijana wanyine nubundi garkayo nuwanyine omukayawe nuwakwine nyomushana nuwakwine nyekiro nuwakwine mbweni yajata Mukama rya kurinda kabikona nuwaririnda amagara gawe Mukama rya kurinda mu magenda n'amagaruka okwiha hati okusya ebiro byona Mukama Ruhanga simwe kwari kurinda tarukuza kurinda habwa season age naija kurindira kimwe namwe ndukuhendera nyenda kushaba